Sunčan jesenji dan. Mesto događanja, selo Mala Vrbica u Šumadiji na padinama Rudnika. Glavni akter, 90-godišnji Milisav Čolović, svakako najstariji jugoslovenski strelac, možda među najstarijim i van granica naše zemlje. I pitanje, može li čovek da pobedi vreme? U ovoj krepkoj starini, kome još koja godina nedostaje do 100 leta, malo će ko prepoznati apsolutnog streljaškog šampiona, višestrukog prvaka države u periodu između dva rata, čoveka koji je među prvima proslavio u svetu ime našeg sporta na prvenstvu Evrope u gađanju iz vojničke puške, održanom u Pragu 1927. godine, osvojio je 3. mesto i bronzanu medalju. A prvo takmičenje bio sam u Čekoslovačku, u Pragu, 27. godine. Prvo takmičenje u inostranstvu? Jest. Imao sam lepe, naprijed, pogodke, 4 centara, 9, a u narodnoj nošnji, na šumadijskoj, opanci, što kaže, oni me tamo slikavaju, imao sam sliku otuda. Vreme brzo prolazi, pa ipak sećanja još nisu izbledela. A sećam se, bilo je u 11. godini u Beogradu. Da dobijem ja, rat sam dobio pušku od Streljačkog saveza. Kupio, pa ću idem na utakmicu u Beograd. A nisam poznavao kragujevačke strelce, nisam išao na strelje, samo je otišao u Beograd. A nisam poznao ni u Beogradu strelce. Onda ja stojim, čekam, oni gađaju, bilo je meta velika, 12 krugova pokazivali. A ja s puškom, novom puškom, 7 mm, nisam se prijavio, oni gađaju sa olovnim zrnadima. Olovno, na primjer, poznaje se kad udari, 12 krugova. Ja stojim s puškom kod onoga, na primjer, dežurnog, mogu da pucam. Kaže, može. Imaš municiju koju imam. A on nije gledao kakva je mene puška. Mene je nova puška 7 mm. Kupio savez. Hajde gađaš, hajde. Počnem da gađam, daš jedan metak, drugi metak, treći metak. Nema da pokaže ni jedan. A ja se ne sjećam da je 7 mm malo provali metu. A meta 12 krugova možda pogodi, što kaže, nije dali 200 metara. I mene ne pokaže ni jedan metak. Dođem ja posle selu, znaš, čudim se šta je to, pucam na metu ovam u selu. Ono malo provali metu. Nisu ni vidjeli? Nisu ni vidjeli. A ja tek onda sećam da mi pokaže ponovo, ja to nisam sećao. Početak čini se nije bio briljantan, ali kasnije Čolovićeva sportska karijera takav početak je brzo demantovala. Izbledeli fotosi kao dokumenti vremena prošlog u kojem je ovaj viteški sport bio jedan od najpopularnijih u nas. Na jednom od njih Milisav Čolović i meta sa postignutih 5 strogih centara. 25. godine kod Careve Ćuprije u Beogradu. Pucali smo na mete 200 metara. Koji najbolji, na primjer, koliko možda isteram. Gađam ja prvi metak 10 centara. Drugi metak opet dobar po 10 i treći. A ona se skuplja sa strane, kaže Čolović ima, kaže, 3 centara. Četvrti centar opet. 5. centar, ali ne pokaza odmah. Oni se skupili svi po 2 barjačica i 5. centar pokaza. I ja dobijem prvu nagradu iz toj parabelu. Malo je onda nagrada. Zlatni satovi, ja sam dobio zlatan sat od politike. I tako iz takmičenja u takmičenje, sa borilišta na borilište. Mada je oduvek bio vezan za zemlju, po zanimanju je poljoprivrednik, Čolović nije nikada propuštao priliku da se na zelenom polju ogleda sa drugim majstorima oštrog oka i spretne ruke. Otuda i preko 200 osvojenih nagrada i trofeja na brojnim takmičenjima. Vreme prošlo, vreme sadašnje. Od 600 pogodaka koji najviše ima. Ja sam imao 464. Znaš, to mi je bilo najviše. To je u ono vreme bio rekord vreme, u zemlji. A sad prave preko 500.
Kad smo to spomenuli, ima li razlike u načinu pucanja onda i danas? Kakve su tu razlike? Imala je velika razlika, zato što onda bila municija lošija, znaš, a sad je spremnija mnogo. Izvežbali se, naprimjer, strelci mlađi, mnogo bolje i veće rezultate prave. 93 godine je teško životno breme u veku jednog čoveka, pa ipak to kao da ne važi u slučaju našeg domaćina. I danas se malo bavim o lovu. Izađem malo, nađem neku stetočinu, gađam, ponekad obiđem imanje, opet malo s puškom, tek malo se bavim o lovu. Milisav Čolović je zemljoradnik iz sela Mala Vrbica i poznati strelac, izgleda pobedio je vreme. U tome jeste uspeo. Ali ostao je pomalo zaboravljen, usamljen u ovom zabačenom šumadijskom selu, sam sa svojim trofejima, uspomenama. I danas se održavaju mnogobrojni šampionati, mnogobrojna takmičenja. Prolaze godine, a da se još niko nije setio da ovu živu legendu streljačkog i ne samo streljačkog sporta u nas izvede iz anonimnosti, ukaže mu dostojniju pažnju. Bilo bi lepo vidjeti ga i danas među svojim sledbenicima na sportskom polju. Ovo je naš prilog da tako više ne bude. Dozvolite prvo da se zahvalimo Milisavu Čoloviću, svakako najstarijem živom jugoslovenskom vrhunskom sportisti, da tako kažemo, pošto je deda Milisav bio dugogodišnji reprezentativac u streljaštvu. Ima sada 97 godina i kažu možda i u svetu je najstariji živi, svakako u oblasti streljaštva, živi sportista. Ja bih u nekoliko malo demantovao ovo što smo rekli u reportaži. Reportaža je pre nekoliko godina snimljena. Oko toga da je deda Milisav zaboravljen nije baš potpuno, jer upravo su odlučili pre neki dan da mu dodele zlatnu spomen plaketu drugovi iz Streljačkog saveza Srbije 26. decembra na svečanoj sednici. Dobio je i razne poklone danas, komplet lista, na primer, strelac koji ima 90 godina, dakle njegov je vršnjak i tako dalje. Prema tome malo da demantujemo to da je u potpunosti zaboravljen. Deda Milisave, kako vam izgleda danas u Beogradu posle toliko godina? Mnogo je se promenilo, bilo je manji zgrada, a sad je mnogo velikih zgrada u Beogradu. Ja se ne bi smeo popeti govor sad. Za solitere. Kako izgleda sad, na primjer, Beograd. A nisam podavno dolazio i to me iznenadilo. Deda Milisave, vi ste pucali kod Careve Ćuprije, to je bilo nekada staro strelište. Bilo je staro strelište kod Careve Ćuprije. Tu smo se takmičili i cele Jugoslavije. I onda sam ja dobio 5 centara, počeo da pucam, dobijem 10, pa opet 10, pa druga 10, tek ovi drugi građani koji posmatraju, oni su cenili šta je sad. Pa 4. 10, kad je bila 5. 10, jedan koji je bio kod mene, on kaže, kako je sad? Rekao, isto kao onaj metak što bio. On pokaza onu 5. Onda pokojni Mata Marković i oni moji drugovi, oni su već neki, uzmu i počnu da me čestitaju i tako. A bila je muzika vojna, ona otpoče i ona je to svirala.
Bilo je sve ukupno vrlo veselo. To je bila i 1925. godine i kažu i najveći uspeh Milislava Čolovića, jer je bio i prvak države i osvojio, kažu, sve nagrade te godine koje su... Previkaše ga, ajde pucaj iz pištolja. Rekao, nisam ja pucao podavno, ajde. Odem ja da pucam, to treba 15 metaka si spali. Rekao, dajte mi 2. Rekao da ja kontrolišem. Ja opalim 2, pa onda ne treba ni šaliti. Pustim ja 5 metaka, onaj pokaza, 3 devetke i 2 centara. Dobro, tako je bilo... A posle i drugi, tako isto. Tako je bilo nekada, deda Milisave, samo nam na kraju kažite kako se danas puca, a kako se nekada pucalo? Danas je drugo. Mnogo su strelci bolje gađaju nego što je ranije. Mnogo bolje. Bolje i tehnika. A? Bolje i tehnika. Bolje tehnika, naravno, bolje spremne puške, municija i sve. Eto toliko, dragi gledalci, uz jedno obećanje, uz jedan dogovor, deda Milisav za neku godinu slavi 100-godišnjicu svog života i mi smo se dogovorili da na 100-godišnjicu posetimo ga još jednom u njegovom selu ispod rudnika i da napravimo još jednu reportažu. Mislimo da Milisav Čolović ima još puno toga interesantnog i lepog da nam ispriča i kaže. Hvala.